Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiag ita kat impatulod ni pagayam Evelyn iti probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtawanak iti 35 adda kaayan ayat ko. Sangapulon atawen ti relasyon mi. Simango iti nakaro apan nubok ti relasyon mi, idi na destino ni Kevin ijay bataan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Evelyn, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, babe? Oh, Anya dyan text mo ama idestino ka iji bataan. pudno day ta. Kasarsaritak dito ni Mami. Agkita ta, tapno'y palawag ko kan ka. O, sige. Urayak nga rod, tagsarita tantumanan. Bye! Amom ka dino anya tinarigat, no agin na dayo ti agayan ayat? Ang mga no makasarak iti sa bali. Sangapulon atawon ti relasyon mi. Isukat na katapay iti sa bali. Agkasar kayo nga minan, sakbay a pumanaw. Saan ka di anak kababain asyak ti mangibagakan kuana iti dayta? Apay kumakababain. Sa nga pulon at tawon ti relasyon nyo, nga malampay lang ti agbain. Padasag nga ibaga. Oray simple lang akasar, tapno sigurado asaan na ka nga isukat iti sa bali. Saan na kaya't ni Mami pumanawak? Amumat ngamin asikat ti paborito na nga anak. Evelyn, baka uray ka kadipay. Mano ka di pa'y atawon to uraya. Diyan mo. Duwala siguro atawan. Anya nga tanog kasartan sakbay a pumanaw ka. Uray simple lang. Diyak pa'y nakasagana ita. Ay-ayatan ka. Kat diyak kayat asimple lang ti kasarta. Kayat ko, tay kanginginaan at rahi di boda ti isuot mo. Sana basta-basta akasar ti ipaay ko kan ka. Kasta kakapatag kanyak, Evelyn. Talaga ka di amapan kan, Kevin. Wan manong, nakasaganan dagiti gamit ko. Ken ada ni Evelyn akadwam amang itulod kanyak iti terminal ti bus. Evelyn, palubusam ka din ni Kevin nga umadayo. Anya ngay no isumat ti kayat na manong. Nagdadakkel dagi tabag nga awit mo. Kaslasan kang agsuglipay. Ni manong met. Ewan gayam. Ingka kasarita ni Mami Jesselid na. Tay-tay pang agsangsangit. Agsangsangit manen. Saan na ngamin nakayata pumanaw ka? Sige, tay nakasarita. Umay ka, Evelyn. Inta kasarita ni Mami. Panawan na kunti anak ko. Mami, di ka din nagsangit. Nadagsanterik na kapumanaw, nagsangsangit ka. Mami, siyak ni Evelyn. Ti kaayan-ayat ni Kevin. Malagip nakpay ka di? Sika ni Evelyn. Nagpintas ka gaay ang palasang ko. Agyaman ak, Mami. Kasta umisam ka. Babe, kanayon mo kung mapasyaran ni Mami dito'y balay, ha? Uray linawasak nga umay ditoy, Kevin. Oh, nangigyo, Mami? Ala, agan-anad ka iji papanam anak ko. Di mo baybay-an ti salunat mo. Naitulutan ni Kevin. Nakalugan matadagos iti bus. Wan nga rod, manong. Ay, pampanunutak lang ti relasyon nyo. Agasam day ta. Sa nga pulo at taon nga agayan ayat kayo. Diyak matimpagarup amadanon mi ti kastoy kabayag a relasyon, manong. Saan kami mat ngamin ngagap-apa? Maawatan mi di tunggal maysa. Da kami kan ni misis ko, 5 salang a bulan a nagayan ayat kami. Sakbay a nagkasar kami. Adan sa talaga ti kasta, manong. Awi sa mun ni Kevin nga kasar kayo. Nabayag una yun day ta sa nga pulo at tawen. Doapay ka no atawon ti urayak, manong. Duha pa'y atawan.
Makauray ka pa, iti kasta kabayag atawan, ading ko. Anya ti pampanunutan na ayaday ta Kevin. Tadi nakapayla ikalaysa. Iday ka pa yung sapsapulan. Sa dino ay tinapanam. Imawag namin ni Kevin. Sapay nagbayag ka nga awan. Kasano, nagadumot ngamin nga istorya na may papan iti trabaho na. Namiss na ka lang, dayjay. Ay, agasam, day ta nasurok amay sa oras nga awan ka diti opisina. Uy, di mo pigsaan. Ang mga numangag na ka ni boss. Di na ka lang maawatanan. Kat imadayo nga ron, di love of your life. Kung nakarod asaan arumbang nga umawawag during office hours. Kat, kaya't nangarod amang nagtaboses mo. Nakakulkulit. Uray ti rabi. Agkaraawag. Isupay ti pakapuypuyata. Kaya't nasawan, in love apirmikan ka. Mami, mangan kan tadda bisitam intun madamdama. Sino day tabis itak? Ni Kevin ka di. Isuti kayat ko amang pakan kanyak. Mami, amumet, napan iti adayo ni Kevin. Kasta ka di. Ay, nalipatan manan ako nakon. Isunsan day tadya bisita, mami. Mabit lang tayo naklukatan tiri daw. Kumusta, Manong? Umunog ka, ading ko. Kunak no intun malam ka nga umay. Day off ko ngamin ita. Iso na sapak nga imay. Kasta ka di. Umay ka. Mapantay iti ayan ni mami. Pakpakanak namin. Saan na kayat timangan? Tani Kevin kano ti kayat na amang pakan kan kwa na. Mami! Addan ti bisitam! Kumusta kan, Mami? Sino ka itayon? Siyak ni Evelyn. Di kaayan ayat ni Kevin. Auon. Malagip ko. Manong, siya kun timangpakan ka ni Mami. Kababain matkan ka. Saan? Anya ka ta kababainan. Sa bagay, awan ti sabsabali kada tayon. Maikamang kanton iti pamilyami. Daytoy ti litrato ni Kevin iti ubing pay. Kita, Uy, naglukmagmat gayam idi, Mami. Wan, kadno nalaing ngamin amangan. Ngam ita, kimotong, tanagado ti trabaho na. Kan napili ngaminan iti makan, Mami. Adun ti di na kayat akanan. Ay na, agyamanak, tay may kasi marungkar iti balay, balasang ko. Kasla ni Kevin ti kadwak, gapo iti kaddam. Tangay nalpas kayon anangan. Tumaran nyo mo tandag ito'y agas yung nga insagana ni Manong. Nagadundag ita at umarag. Karaman pa'y ngamin dito'y dagiti vitamins mo, Mami. Adto iti danom. Agtumar kayon. Uwan, balasang ko. Tumarag amin, tapno pumigsa. Agyaman Evelyn. Tay may mo binisita ni mami. Nakaragragsak, kadayjay. Adu tikinan na. Impakita na pa'y kanyak dagiti idulduli na pictures ni Kevin idi ubing pay. Katno kanayo na nakapandag ijepungan na dayjay alitrato. Nakitak nga rod, Manong. Madamag kuman. Adalata ka di komunikasyon nyo ka ni Kevin? Ay, adda Manong. Kanayon nga umawag kan ag-text. Nasayaat mo't no kasta. Rumbang laeng nga agtali na tinapintas a komunikasyon nyo. Apa yan? Agsuysuyab ka mo na makisarsarita kanya. Kasano kat parbangunan. Adda pa'y trabaho. Kan adda mo't trabaho. Saan ka di? Wen, gam kayat ka pa makasarsarita. Babe, ado pa'y tibigat apa nagsarita ta. Sige man lang yan. Maturog ka nga roden. Katuray si kamot Awan gayam. Nagyaman ata binisitam ni Mami Jabalay. Na istorya kanyak ni Manong ko.
Saan ka di nagkariakan ka? Amapan ko bisbisitaan ni Mami. Isong arot ang mababain akon. Tas ikanti mga raramid iti responsibilidad ko para kini Mami. Mabain ka pa'y laang mat. Kat imbilang kung to'y bagikas pasat ti pamilyayo. Good night nga Ruden, babe. I love you. I love you too. Good night. Awan sa awag kan ni Kevin ita Imbagak ngamin, asaan nga umawag no dak di ti opisina. Tado ti trabaho tayo. Ay, pudno da ita. Sapay agmon monitor ni boss. Ay, sumarod. Narigat ti maungtan anya. Kat, kumusta gayam ni Mami na anapan mo sinarungkaran? Nakapsot. Nagkusim amangan. Ngam, amom, idinapanak ijay. Rimagta, kan nagadu ti istoryana. Amom, marignak ada kayo at talaga ka ni Kevin, ti agkagasat. Kita man da ita, paborito da kapay iti pamilyana. Kinunampay. Kasta mo ti marikriknak. Iso ti soulmate ko. Ay, inidapan ni Kevin ti cellphone na. Saan na ka na nakasarita, Evelyn? Sana bale, Manong. Nakunam ngamin, asaan na kan awawagan. Uwan nga rod, Manong. Ngam, adon nga awag kan text ko kan kuana. Di namutan kaya't asong batan. Apay ngay nga ta. Adda ka di sa inyo ang kinawatan? Awan mo ti amok. Kalaat mo't latan ang nagsardeng nga imawag. No siyak ti umawag kan kuana, agriring mo ti cellphone na. Ngam, iddepen na. Bayam. Kasaritak to, may papanitiday ta abanag. Mami, adda dito ni Evelyn. Ima na day tapat patpatam. Mami, mangmangagnak ka di. Masapol sa manan, amaipan ito ospital. Evelyn, nagadayumanan titurong dagiti matam. Awan lata awag kan ni Kevin? Awan nga rod. Diyak amo no apay. Ay, anyamat kan. Imbag kumamot no ibagana kan katirason. Dead maan nakalatta na kasta. Mabit lang ha. Sungbatak lang na ito awag ni Manong ni Kevin. Hello, Manong? Hello, Evelyn. Awanan ni Mami. Ha? Natayan ni Rabi. Natayan ni Kevin ti sapsapulan na. Anya? Nasaya ata si Mang Tatkan, Kevin. Wan Manong. Talaga naglivak. At ay Jenny Evelyn. Nakitak Manong. Mabitlaan. Inaktanawan ni Nanang. Linabsan naklatan ni Kevin akas laawan nakita na. Anya mo tunday di pa ng parparigat na kanya. Anya nga tayo ti basol ko kan kuana. Siya kon ti umasidag. Nalabit. Agladladingit. Gapoy ti ipupusay ni Mami na. Kevin, makipagladingit ha. Amo ka nasakit kan ka tinapasamak. Kat, Mabalin ka di, Evelyn. Panawan ak pala. Jak pala kaya ti makisarita ita. Nasakit ti ipupusay ni Mami. Ngawanak iti sibay na. sige, maawatak ti marikrik nam. Panawan ka pa'y nga rod. Evelyn. Agawid akon Manong. Ni. Kevin. Pagawidem ni Evelyn. Sipon ng rugi ti lamay. Adda dito'y balay. Manong. Apay adi mo kasarita. Manong. Ita. Papanawam latan akaslawan anyaman na. Anya ka? Bakla? Nagsakit ka ba't nagsasalita, Manong? Sikapay akabsat ko ti mga ibagakanyak itikasta. Agsarita kayo kan Evelyn.
Itamot lang. Dudwata dito likod ti balayo. Kat awan makangag iti anyaman na pagsaritaan ta. Ita, ibagam kanyak ti pudno. Apay adina kun inawawagan. Adda ka din nang isukatam kanyak. Awan sa bali, Evelyn. Amo matasi ka lang ti babae nga inayat ko. Ay ayatan nakadipay wano saanan. Ibagam kanyak tapno amok ti aramidak. Evelyn, awan sa bali a babae iti biyak ko. Ipasigurado kan kadayta. Naamiris ko lang. Ajak kayat ti commitment. Nasurok asa nga pulo at tawantan. Ita, kasta ti ibagam kanyak. Sorry, Evelyn. Awan nga min tured ti pakinakam ko amang ibagakan ka idi. Saan ka nagpakpakita kanyak iti oray ka anuman? Nasakit ti inaramid ni Kevin, Mr. Lonely. Ngam na amiris ko, ano jak pakawanan. Siyak matla ang tagsagrap itirigat. Gapo ta nag-break kamin kini Kevin, adun ti agar-aram kanyak. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Evelyn. Evelyn, pagayam ko, raamag ti kinatured mo, anang sango, itinagbalin a desisyon ni Kevin. Tuloy lata ti biyag, uray no nasaktan ka. Kinunam nga do dagiti agar-aram ken ka, ngam nasken asiguraduam, ajay pangital kam manen iti ayat mo, ket saan na akabuteng ti commitment. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Evelyn, iti probinsya ti Quirino. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.